Ya assalamu alaikum урматтуу жамаат. Мына Коргонча жакта, баягы короого кирип аткан жакта мына жакта. Ой, эмеде окоп казып атат бир солдат. Ушул жерден этият болуңуздар, эсичөө снайперчиктер турушу мүмкүн ушул жерде. Жолду караба. 1-май саат канча болду, братан? 10:50. 10:50 ушул жерге окоп казып атат, этият болгула. Сука, караңгы аны ичинде. Эки солдат жүрөт. Биз арканы алып койдук. Биринчи аркабызды алдырдык, экинчисин алдырдык. 60 жылдык аят тажиктер кирип келатат. Достукта биздин балдарыбыз ыйлап жатат. Бизге курал бербейт, куралды берсин, балдарыбыз сактап калсын. Жерибизди тажиктер бастырып калып атат. Бишкектегилер, бийликтегилер не кылып отурасыңар? Неге кийбейсиңер? Жапаров, Ташиев, 120 депутат не кылып отурасыңар? Лидерлер, о генералдар, неме кылып отурасыңар? Жерибиз кетип атат, элибиз кетип атат. Балдарыбызга курал бербейсиңер, бергиле. Бергиле, эл өзүн өзү куткарып алат. O kelgen tankalarıngар, kural jarağыңарды işletmesen ne kılasыңар olur? Prikazdı bergile. Biz birölerden uyda 40'da olup oturarız, baldarız kıynalıp atat. O kıynalıp oturarız, biz başka ayıllarda nimege jardan bermeysiңер. Nimege köyesiңер selerdi küte verip sarı urum olduk kütanam. Kanday kırgızsar elingeri karavağanın. Kanday kırgızsar jardama kelmegen. Birinci arkan çalpay titreşledi. Ekinci arka ayağım ötüp bayrağını elip koyuptur. 60 yıllık ayağım ötüp gele jatat eken, dostluk kalıptır. Dostlukta bizim baldarımız bakırıp jatat. Biz özümüz başka ayılda bakırıp iylep жүрөбүз. Öz jerimizden ayrılıp yaşagan jerimizden. Nege korkmak bolasыңар, nege korkmak bolasыңар? Kırgızlar jardam bergile, jardamga kelgile. Biz жерибизди бербейбиz. Өзүген барып алабыз ошону кайтарып. Неге отурасыңар? Келгиле жардамга. Жардам керек. Приказды бергиле, өзүбүз атып таштайбыз. Каптың кысырган атып таштайбыз.